کێکێ هێژا و سەرۆکێ برێز و گەورە سەرۆکی کورد برێز مەسعود بارزانی کێکێ هێژا سەرۆکی هەرێما کوردستانê برێز نێچیروان بارزانی کێکێ هێژا سەرۆکê حکوومەتا هەرێما کوردستانê برێز مەسرور بارزانی خوشک و برایên hêjayê Kurdistana Başûr yan jî Başûrê Kurdistanê biraderên Wezareta Çand û Rewşenbîrî lê Herêma Kurdistanê afedere dema we xweş be hêvî dikim rewşa we baş be. Ez bawer dikim hûn min nas dikin. Dema ku ez apûçî bûm hûn min nas dikin, dema ku ez dûrî apûçiya ketim û me dest bi rexneyê wan kir hûn di her du qunaxa de min nas dikin. Kêm zêde hinek ji we baş min nas kir ku ez romannivîs im, 6 romanê me hene, helbestvan im, zêdetirî 10 dîwanê minî helbestê hene, bi zimanê Kurdî û Erebî dinivîsînim. Di rojnameyên Ereba jî dinivîsînim, di rojnameyên Kurda jî de me nivisandî û wezîne jî dinivîsînim. Eger hûn dixwazin Kurdistana federe pêş bixin û bi xelkê bidin naskirin, biçekî lêvegerekî rexneyî ji xwe reçê bikin. Hewldanê we hene, ez dizanim yanî we kovarekî bi zimanê îngilîzî we derxistî û hûn derdixin, hûn kovarekî bi zimanê Erebî jî we derxistî û hûn derdixin. Encamên van kovarê hanê di naskirina ezmûneya Kurdistana Iraqê de li ser asta Erebî, li ser asta navnetewî heya kîjan qunaxê gihaştî encamê xwe û Kurd û Kurdistanê û ezmûneya Kurdistanê a federe bi dinyayê dayî naskirin, ez vê ez nizanim. Hevêya gerek hûn ji ber ku hûn fînansekirina vê mesela hanê dikin, hûn lê vegerin. Di vê dema de wî we kanalekî televîzyonê bi zimanê Erebî jî derxistina vê wê Roj, Şems. Tiştekî baş e ku piraniya karmendê wê Ereb in, ne Kurd in. Ne tenê ji ber ku yanî bêtir yanî pêkhatîne dwarê rojnamegeriyê de dwarê zimanê Erebî de xwedî têkilînin, ne tenê yanî gelek tiştên baş hene we qenc û xweş kir yanî. We ev kanala hanê vekir û piraniya rêveberê wê jî kesên Ereb bin, rojnamevanên Ereb bin, ev tiştekî baş e. Tiştekî nû ye, tiştekî baş e, hêvî dikim bi ser bikeve yanî. Ev jî gavek e, piştî demekî gerek hûn lê vegerin. Yanî hûn ne tenê gavê bavêjin pera xerc bikin, masrûf û fînansekirina wê terxan bikin û meseleyê wilo berdin, divê hûn lê vegerin. Efkarê ku hûn dikin, çekî lêvegerî jî lazim e, ji bo ku nirxandinê ka ev keda hûn xerc dikin dwarê naskirina ezmûneya Kurdistanê, doza gelê Kurd, mafê gelê Kurd, gihaşt encamê xwe. Yani ev tiştekî normal e. Lêvegera rexneyî ji bo kara tiştekî normal e. We çi qeysa xerc kir, we çi qeysa qezenc kir, ev di polîtîka dibe, di ekonomî jî dibe û dwarê çandeyî di ser asta takê kesî jî dibe. Nivîskar jî li xwe vedgerin, kaçı kirin, gihaştin armancê xwe, negihaştin armancê xwe, armancên nêzik û armancên dûr. Kesên xwedî proje bi vî rengîn yani. Hikûmet dibin, partî dibin, kesayetî dibin, serok dibin, projeyekî wan heye, projeyekî takê kesî heye, projeyekî giştî heye. Tim li xwe vedgerin û xwe rexne dikin. Tiştê ku ez nas dikim ku pêşengeyên pirtûka li dinyayê tevî yanî ne tenê li Iraqê û li Herêma Kurdistanê. Armanjê çi ye ku ezmûneya van welata, van herêma, van gela bi xelkê bidin naskirin. Mesela ne tenê aliyê tîcarî û kirîn û firotina pirtûka yan jî geşkirina liv û tevgera nivîsandinê
گەشتکردن و پشتەوانیە لڤ و تەڤگەرە خوێندنێ نەتەنێ ئەڤە ئەڤ ئارمانجên li pêşin lê armanca stratejî heye ku di rêya çande, di rêya seqafetê, di rêya pirtûka de ti ezmûneya xwe, tecrübeya xwe, nasnameya xwe bi xelkê bide naskirin. Ev meselak stratejî ye dikare yanî ji gewretirîn, mezintirîn pêşengeha pirtûka a li Frankfurtê bigire û were heta ku mesela pêşengeha pirtûka li Sûmal hûn derkeve yekî ji welatekî şûndemayî hebe wê dir. Mesele ev e. Mesela stratejî ji bo li darxistina çalakiyên bi vî rengî ku jê re dibêjin hêza nerm ti çawa karibe civaka xwe bi civakên xelkê bide naskirin. Ezmûneya xwe, tecrübeya xwe, tekoşîna xwe, êş û janê xwe, armancê xwe, xewn û xeyalê xwe bi xelkê bide naskirin. Esas ev e. û kesên ku van pêşengehên pirtûka ê hindirîn û ê navnetewî li ser qada welêtir li dar dixin ya hin pêşengehên pirtûka hene herêmî ne. Mesela em bêjin pêşengeha pirtûka li Duhokê, pêşengeha pirtûka li Hewlêrê, pêşengeha pirtûka li Zaxoyê dibe ku hinek herêmî be yanî biçûk bin. Lê pêşengehên pirtûka ê navnetewî Wezareta Rewşenbîrî birêve dibe. Ev Wezareta Rewşenbîrî di hikûmeta Herêma Kurdistanê de ji kengî de ji not û duwa derî. Dema ku tevgera azadîxwaza Kurdistana Başûr Herêma Kurdistanê wekî herêmekî federe elan kir ji wê çaxê de Wezareta Rewşenbîrî heye. Dema ku şerê navxweyî jî çêbû, du hikûmet çêbûn, hikûmeta Silêmanî, hikûmeta Hewlêr, hikûmeta Pedekê û hikûmeta Yenekê dîsa wezaretên Rewşenbîrî man. Divan her du hikûmet man. Dema ku her du hikûmet bûn yek jî piştî hilweşandina rejîma Sedam Hüseyn dîsa Wezareta Rewşenbîrî hebû. Ji 2006 de pêşengeha pirtûka a navnetewî li Hewlêrê tê darxistin. Di vê mehê de belkî ez bawerim 19-tirîn pêşengeha yan jî em bêjin pêşengeha 19-mîn a pirtûka a navnetewî li Hewlêrê were li darxistin. Ev 19 sal e ev pêşengeh tê li darxistin. Wezareta Rewşenbîrî teeleqeya wê bêtin heye kî vê meselehanê birêve dibe Weşanxaneya Elmeda, Dar Elmeda. Ez bi Kurdî de axivim ji ber ku mijar Kurdî ye me dikarîbû bi zimanê Erebî jî ez biaxivim di vê mijarê de. Lê eger hûn werin niha serokê birêz yani ez nas dikim projeya te a netewî heye, a niştimanî heye, a demokratîkbûyînê heye û ti ji van mijara nedûr e. Ez behsa birêz Mesûd Barzanî dikim. Birêz Nêçîrvan jî, birêz Mesrûr jî di warê ragihandin û eዕlam û çalakiyên Rewşenbîrî ew jî nedûr in ji vê mijara henê. Lewma eger hûn dixwazin Herêma Kurdistanê pêş bikeve biçekî li vê vîdyoanê biçekî li birayê xwe yê biçûk guhdar bikin. Erê me berê we rexne dikir, ez niha jî we rexne dikim û ev vîdyo jî rexneyî ye. Lê em ji Herêma Kurdistanê hez dikin, em ji malbata Barzanî hez dikin. Dema em biçûk bûn me çavê xwe vekir li ser vê dinyayê berî fotoyê Abdullah Öcalan, fotoyê Mele Mustefayê Barzanî li mala kalê me daleqandî bû, ji mala kalê xwe anî mala xwe. Mala kalê min çûn Şamê
لشاميما لأو فوتويا ملا مصطفى برزاني سروكي بريس رحمة خودي ليب مجمالا كالي خو آني مالا خو ومالا مهاد دالقان دي ام آبوچي جيبون ما فوتي ملا مصطفى برزاني ما سر ديواري مالا ما دانكت اي آبوشي هبو لإيه ملا مصطفى دانكت يعني ما بس تعمل مسألة هاني نماكو أزرخنا ديكم ناكو أجوا عاجز تكينا كيميد لدجيوة شدي يعني جبو پیش خستنا تفجرة سياسية كردستاني أزمونا يا هريما كردستاني أزمان رخنا دكم أم خبوة دبيدن دما أم ببرادر يوخي السوري بحثا فدراسيون تيننا بحثا ميناكا تجربة كردستان عراقي دكن ب بقنجية في أزمونية بخرابية في أزمونية بباشية في بنباشية في أم خب في أزمونية هاني دبينن كو في أزمونية كيميناك لو ماكو وين دخوازن اف أزمونة پیش بكذا خوشك بخلقي ورن ناس كرن بجواكا عرب ره اگر جواكا عرب نگرنگ بانا جبو بريس مسعود برزاني بيوستي نديد كو كانالكي تلفزيوني وبمليون دولار ليور مصروف كرن وكي كانالا شمس كانالا روج لهندري هريما كردستاني وشانا خوبك دمكي جرينجي دي مثلا هاني لو ماجي ريز دقرم جبه جرينجي هاني وستوازن فان نريني هان بيجم ام وگرم بيشنگها برتوكا اف نوز ده ساله هريما كردستان عراقي مثلا مجارا پیشنگها پرتوکا آنا نتوی به دست فخری کریم و دار المدى و سازی المدى برداری باشه اگر مسئله ولو به حوجه داری وزارت روشنبیری بچه حیه دریه بگرن و معاشک و ونددن وزیر روشنبیریه و کسین خباتکارن و موظفه که دو وزاره روشنبیریه ده و این معاشه هانه تشکدن پی بکن yani پیوستی پی چیه به وزارت روشنبیری اگر چالاکیەکی ناونەتەوەی وەکی پێشەنگا پرتووکە نکارە ئۆرگانیزە بک نکارە بەرێ ببن ئەv پرسێک پرسا دەدوا وە کرد ئەv 19 ساڵە وە vê mijara hanê spartî Fexrî Kerîm û saziya Fexrî Kerîm rêz ji bo vê saziya hanê rêz ji bo Fexrî Kerîm û kedara Fexrî Kerîm û em hemû kes naskin Fexrî Kerîm çibû û çawa çîbû ev ne mijara me lê dîsa spasiyerê Seedayî xweş bi mala wî ava ev 19 salê vê pêşengeha hanê birêve dibe ev pêşengeh li programê wê vegir Birêz Mesûd Barzanî tu niha wê pêşengeh wê dest pê bibe tê here pêşengehê vek axaftinekî vek li programê wê ê 19 sala bere yek were ji bîrowa te li programê 19 sala a pêşengeha pirtûka li Hewlêrê lê vegir heya çi derece heya kîjan astê kîjan redeyê rêklam û propaganda ji ezmûneya Herêma Kurdistanê re kiriye ev 19 sal e Fexrî Kerîm û saziya xwe karî bû di nava rewşenbîrên Iraqê de Herêma Kurdistanê bide qebûl kirin di rêya vê pêşengeha hanê de ev pirsek e ev 19 sal e Fexrî Kerîm û Darülmeda û Weşanxaneya Elmeda di rêya vê pêşengeha hanê de dikarî bû vê ala hanê ala Kurdistanê ala Herêma Kurdistanê bi nivîskar û rewşenbîr û entelektûelê Iraqê bide qebûl kirin ev jî pirsek e ev 19 sal e saziya Elmeda û Fexrî Kerîm dikarî bû ezmûneya Kurdistanê ala Kurdistanê nasnameya Kurdistanê êş û janên Kurdistanê bi civaka Ereb bi cîhana Ereb bidin naskirin ji ber ku ew organîze dike Darülmeda organîze dike Weşanxaneya Elmeda organîze dike û xelkê dawet dike û Weşanxaneya dawet dike Hewlêrê dikarî bû vê rola hanê bilîze ev hana pirsin
ككي برس نيتشيروان بارزاني، مسرور بارزاني، مسعود بارزاني. دبي ون لوان فرسي هاني بچكي بجدي لبر بسكنن وكسا بكلفينن لوان 19 سالا وگرن لي كولينرا تكليف بكن بروغرامي 19 سالا اي دار المدى حياة لي بنرن د پیشنگهن شیوکاری به چالاکین پروگرام چالاکین چندهی ای پیشنگهی ده هر معرضك هر پیشنگهک پروگرام کی وی هی میوان کینه سمینار سرچنه يعني تكز بين نقاش دبي 19 سال دو بروغرام ده هبه دو بروغرام ده هبه سمینارك ودو وسسي لسر ازمنايا كردستان عراقي جالية خدمت گزاری جالية قانوني جالية ياسایی جالية يعني همبري وتحديات دبي هبه ده هندري بروغرامي پیشنگه هيدا دبي هبه ون وفي نافي هاني داي دار المدى وفي نافي مزن في باري مزن وداي دار المدى وشانخانيا المدى فخري كريم مقابلي وي ودريه هوليري جير فكريه مقابلي وي وباركا سامي عبد الرحمن جير فكريه وحمو فان درفتين هاني داي وان دبين ون هند سكفتا جي بدرن سر آستا عراقي لسر آستا جهانا عرب لسر آستا جهانا ناونتوي خاچیه ما مرد بیل وان حسابي هان بدو برحفدو لي بقره وبنرخينه وبريار بده قالوا صالا بيستا صالا بي نيسانا بي ديسا وني بدن دار المدى اگر قزنجو دسكفت فربن وبراسي افرسين هان هاتبن برسفداين بدن دار المدى بره دار المدى چه بك حوجيا ووزارة روشنبيري وزارة الثقافة حكومة هرمي ده تني اگر دسكفت اب لي اگر دسكفت نولو به دسكفت هني جبو دار المدى به خزياج مالا خديره كيكي مسعود برزاني توره معرض قاهرة يا معرض الشارقة يا چه معرض الكويت ما جهانا عرب معارض اي برتوكا بشنجه البرتوكا الى جهانا عرب ولجناح دار المدى بنك وجناحك بر متواضعه بر بتشوكه تباركا سامي عبد الرحمن جسري حياة بني تدد دار المدى جبو قذي بشنجه هاني لسر نافي خو وكي اورغانيزاتور وكي اورغانيزاسيون سازية دار المدى في نيشانا مزن في شرفا مزن في روموتا مزن تدد دار المدى وشخور لحالي دار المدى بنر بيتشي يعني پر نورمال لپیشنگهین ولاتین عرب بشدار دب ابج بوچه كي يعني وبدار المدى كونتراكت مور كريه نوتو نح سالا معرضة بيشنجها برتوكا حوليري دار المدى جرك اورجانيزا بك تشتكيولو هي قنجية كي ودار المدى مزن لسر هريما كردستاني هي وأولو مسألة سبارتي دار المدى وشانخانيا المدى وجوان رهشتي هما تشتكن بربكن حلال بجوان تشتكي ولو هي عم جيت خوازم فين بكن اگر تشتكي ولو هبه رايع قشتي البيم قيب بشتي اف فيديو ورب الاف كرن دبي اف فرسين هان بي برسف نمينن يانجي اگر بي برسف بمينن ببوري يعني سروكي بريز جندلية كي مزن هي دبكو دو وزارتا روشنبيرية دبكو هن كسن كو كونتاكت بدار المدى دكن وفي مسألة هاني اورغانيزا دكن از شعبي وفدكم لسر جندلية هاني اگر از نابجم هي اگر افرسين هان ببرسف نمينن وچاره سري جوان مسألة هاني ره نيديدن نممكنه
تنيد دنياي تبيده وشان خانيكي سازيكي رولا وزارة الروشنبيرية بقري وجديب لا وزارة الروشنبيرية راب بيشنجه اكي برتوكا آنا بنتوي لداربخ تشتكي ولو تشي نبي از نزانم دبكو يعني مرة برس بك قالوا بيشنجها برتوكا آنا بنتوي بغدادي قالوا اوجي دار المدى اورغانيزا ديك اگر ولو ب يعني باشا اگر نولو ب جبوش وزارتا روشنبيري حكومتا بغدادي في مسألة ناس بير دار المدى اورغانيزا كرنا بيشنگها برتوكا لبغدادي جبوش حكومتا هريما كردستاني ووزارتا روشنبيري في مسألة هاني اف 19 ساله في بيشنگها هاني بدستي دار المدار بردان خيره يعني دار المدى شو قيس باش بساعتها وان خوش مالا وان آفا شو قيس ناب نبيه نبوي تند هريما كردستاني دولو دي هريما كردستاني تحمود اشتيد سركفتي دبر خدانه ده شر الانبري داعشه ده آفا کرنه ده خدمت گزاری ده نظام ده تنمیه ده دراگاهاندنه ده مسئله روشنبیری ده و ده مسئله پیشنگه ها پرتوکا ده بالتایبت نسرکفتیه دلیل من سروی مسئله هانی بلگه همه لسروی مسئله هانی نسرکفتنا هانی تیکچوین هانی کوشان خنایا مدا سازیا مدا پیشنگه ها پرتوکا هولیری ناو نتوی اورگانیزه دکه اف ناوی وینه پیشنگه ها هولیری اف ناوی وی اگر روش ولو بمینه اف ناوی وی پیشنگه ها المدى ناو نتوی لهوليري ناف نتوي للشارقة جناح ستاندا يعني جناح دار المدى بلكي 3 متر و 4 متر هذا 5 متر و 4 متر هذا 6 متر زيدا يوي تنا للقاهرة جو از شومه لبيشنگها قاهرة لتونس للشارقة از هاتم دعوت كرن بشيوه كي رسمي بيشنگها تونس وز لبيشنگها تونس هاتم تكريم كرن ده 1021 بيشنگها شارقة جيز هاتم دعوت كرن و بيشنگها قاهرة جيز هاتم دعوت كرن وقالك جارا از خوش شومه جبركو قالك يخوش هيجاي ومرا يعني اگر مرو دعوت كرنجي اگر مرو سر حسابي خوشي بيج وسر حسابي خودشم قاهرة از دچم بيشنگها ورس حاضر دمش بر بيشنگها كي ناف نتويه اسر حسابي خواز نايم هوليري وبيشنگها المدى حاضر ناب جارك ذاتم جارك ده حزارو حفدابو از هاتم يعني ناكو دعوة كربون كارك يدن هبو لجامعة زاخوي من سمينار جدا كسيكو من الجامعة زاخوي بيشكيش كر سمينار مجي جبو ريفراندوم يبو دكتور هوجر توفيق وسروكي جامعي جي دكتور لازقين حاضر بون قالك كس حاضر بون من السمينار ويشاغي ده حزارو حفدا ما بيشكيش كر بري حس صالة وشوم بيشنگها برتوكا هوليري جي از بشويكي رسمي مدعوتنا كربو ما بس لا مش في مسألة هاني مدية بيشنگهن خلكي چوانه كاكي بريس مسعود بارزاني سروكي بريس خوزياج مالا خودير في جاري هر بيشنگها القاهرة بنر مزنترين گورترین پیشنگه پرتوکا د دنیای ده فرانکفورت پشتی و القاهره ده مصری ده هاش خور لبنر ولو بسری خو هر بچک هر جبو توریزمه جبو سیاحته هر وی داری هر لبنر تی چی تی ده ببینه جناح حكومتها
مصري جناح وزارة باراستني جناح حمو سازي يعني هيئة برتقاء مصري قصور الثقافة يا وزارة توريزم أفحمو جناحي وان دهندري بيشنجها برتقاتين خوزياج مالا خوديره وميري كريمي فقر وإي كسين لحوليري حاضرن ام جناحي وزارة بيشمرقانا خوازن او قرك هبه وبيشمرقه هيجانه كل جناحك يوان دهندري بيشنجها برتقاء حوليري دهبه تايبت جناحي بيشمرقه وزناز دكمت بيشمرقه تجي صالي شيستي بيشمرقه بو حتى روجا ايرو بيشمرقه دبي دنیا پیشمرگه ناز بکن وزارتا پیشمرگه ناز بکن دهندری پیشنگه ها پرتوکا هولیری اربیلی وزارتا توریزم به جناحی ویه به وزارتا پیشمرگه جناحی ویه به شخو وزارتا روشنبیری دبی جناحی ویه به هر ای سال جی و سال پار جی و هر سال تو چه حاضر دبی تو آخافتن اکیشی دکه سروکی بریس مسعود بارزانی هر جناح وزارة روشنبيري حكومتها دهندري بيشنجه هيدا لي بنر لحالي وي لواز بنر والجناحي دار المدى بنر قورة ترين مزن ترين جناحي اي وشانجيرين ل بيشنجها برتوكا هوليري دار المدى جاء وزارة روشنبيري جي مصدره وزارة روشنبيري حكومة هريما كردستاني جبر چه يعني كاز دخوازم في مسألة هاني في مجارة هاني استي بجيجم چما جناح وزارة روشنبيري هقوا سلاواز چما جناح ببورن جناح وزارة پیشمرگیا تنهي وزارة توریزم تنهي حكومة هريما كردستاني دهندري پیشنگها پرتوکان هوليري ده تنهي جبر چه كيولو ارگانيزه دكه قالوا دار المدى في مسألة هاني نزانه نراسته دلوا دكن جبركو او دچن حاضر دبن پیشنگي خلقي حاضر دبن ودبينن چه هي ل پیشنگها پرتوکا بغداد ابي هريم خليج الامارات لدار دكفن لمصري لدار دكفن لحمو دفرين ولاتين عرب وشان خانيا المدى دچي وك وشان خانيا كي نورمال وك حمو وشان خانيين جيهانا عرب دچن بجداري وان پیشنگي يعني اگرشتر بيجن نام نزانن درواتك نكون زانن چون دينه چان زانن چاویم زارا مجارا هاني نزانن نراز داخبن لي روشكي ولو هي دفرد يعني سر آستا ميوانان وكي برنسيب النزانمون چونه و نچونه اف پرس يعني جوا بچكي ليكولين كري كاكي برز نيچيروان بارزاني كاكي برز مسرور بارزاني و بچكي ليكولين كري لسر آستا پیشنگه ناونتوي ده همو جهاني ده تشتك هي ميوان سركه ميوان الرومتي وكي دولت يانجي وكي هريم يعني دبوكو اسبانيا بفي ميوان الرومتي بيشنگها برتوكا القاهرة يعني شارقة يعني جي شيجان دفرين دبوكو هريما كاتالونيا بالسري خو بفي ميوان الرومتي في بيشنگهاني يعني سردا استات تكاري ولايات عجي تبكي ميوان ودولة عجي تبكي ميوان اف 19 سال اگر دار المدى روش کی هر سالكي ولاتكي عرب بكرانا ميوان
مصري، أردني، لبناني، فلسطين، چی بێژم كويت، بحرين، سعودية، إمارات، سودان، يمن، هەر ساڵێکی وڵاتێکی عەرەب بهاتانە ببانە میوانێ هەولێرێ، میوانێ پێشەنگەها پرتووکە ئا لە هەولێرێ، میوانێ هەرێما کوردستانە عێراقێ. 19 سال gerek niha 19 dewlet bibûna mêvanê Herêma Kurdistanê. Hesab li cem te ye wê çi qeyse destkeft û naskirin û têkilî û peywendî û xizmet ji bo danasîn û naskirina Herêma Kurdistanê, ezmûneya Kurd û Kurdistanê, tekoşîna Kurd û Kurdistanê, mezlûmiyet û mafê gelê Kurd û Kurdistanê bi cîhana Ereb hatana naskirin. Darülmeda ev tişt kir, Darülmeda ev tişt nekir. Nekir. Ez dema ku ez çûm 2007 wekî insanekî normal, wekî nivîskarekî romana min a hewil me di meha Nîsanê de mor kir li wê derê li Macredê û vîdyo hene, belge hene yanî. 2017 ev romana min xelata qeta rastin. 19 sal gerek ana Camiat Duwel Arabiye devlet bi devlet bihatane bibûna mêvanê Herêma Kurdistanê her sal bi sala xwe, her sal mêvanek şeklekî resmî, şêweyekî fermî Misir bibûna mêvan. Misir bi here Tunis were, Tunis here Megrib were, Megrib here Cezayir were, Cezayir here Urdun were, Urdun here Kuveyt were, Kuveyt here Suudiye were û bi vî rengî. Ev tişt nebû. Ev 19 salê rêklam û propagandeya tenê ji Darülmeda re tê kirin, ji weşanxaneya Elmeda tê kirin. Êrê ji xwe re xem nake, bere ji xwe re bikin, xem nake. Bes ev herêm jî heye. Wezîrê me yê Rewşenbîrî ê hikûmeta herêm, ê berê û ê berî wî û ê berî wî û ê niha û ê sibe. Bi van meselê han, bi van mijarê han difikirin? Ciddî wilo li meselê dinerin yanî? Çima yanî ev tiştin ne? Mêvanê rûmetê wekî dewlet, mêvanê rûmetê wekî yanî em bêjin Belçîka bû mêvanê rûmetê ê pêşengeha pirtûka a Hewlêrê a navnetewî. Têkiliyên dîplomasî dişuxulin, Belçîka welatekî girîng e, yan jî Herêma Flandrin di nava Belçîka de wekî herêmekî wekî Kurdistanê ye, ew jî herêmekî federê ye. Hikûmeta wê heye, ala wê heye di nava herêma di nava welatê Belçîka de ku dewletekî federê ye. Herêma Flandrin were bibin mêvanê Herêma Kurdistanê. Nivîskarên wan, rewşenbîrên wan, saziyê wan, entelektûelê wan werin bibin mêvanê Kurdistanê. Di rêya pêşengeha pirtûka de çi qeyse rêklam û kontakt û danûstandinên siyasî û nivîskarî û rewşenbîrî çêdibin. We vî xistiye hesabê xwe. Meselem bêjim Berlîn yan jî Almanya. Hûn dikarin Berlîn bikin mêvan, hûn dikarin Almanya bikin mêvan. Pêşengeha pirtûka a Hewlêrê a navnetewî kengî we ji diştê Elmeda derxist. Darülmeda ne Fexrîkerîm yanî Xwedê emrî wî dirêj ke, mesele ji dest wî derketî, grûpek dest evê rêveberê Darülmeda û Fexrîkerîm jêr ne derdi yanî. Wê were û ew yanî Kak Mesûd wê werin Macredê vekin û hinek fotoya bigirin û hinek nizanim hemû dibe rêklam û propagandeya ji Darülmeda re, ji saziya Elmeda re. Na bi rêklam û propaganda û ne bi rêklam û propaganda ji Herêma Kurdistanê re, ji tekoşîna Kurdistanê re, ji pêşmergeyê Kurdistanê re, ji ala Kurdistanê re, ji doza Kurdistanê re. Nebûye. Nebûye yanî. Heta ev nivîskarên ku tên yanî. Ev nivîskarên
پار بوو پێرار بوو ڕۆماننویسێ مصری یوسف زێدان هات ئیسال جیوێوەر ئیسال ئەز و یوسف زێدان و هەنێک نویسکارێن دن لە قاهیرە مە هەفتوو دیت بەحس دکرد یعنی ئەس چوومە هەولێرێ چوومە سلێمانیە ئەنجام چ ئەنجام چ و ئەس نویسکارێکی کورد و ئەو تێژ مرد دەبێژە لە ناو جەڤاتە نویسکارێن عەرەب دن مصری و عێراقیژی هەبوو عەلی شەلاژی ڕوونشتی بوو یعنی ئەس بچێکی ولۆ سەرۆکێ برز یعنی تڤێژ مرد و خوازە یعنی ئەس بچێکی ولۆ ئەس لەبەر خۆ کەتم ئەس لەبەر خۆ کەتم کۆ پێشەنگێ پرتوکانێ عەرەب بام دکە وەک نویسکارێکی کورد و پێشەنگەها هەولێرێ ئانا بنەتەوی ئا پرتوکە ئەس تێد نەبوومە میوان ئەو 19 سال ji 2006 heta niha ticarî dawê ji mir nehatî kirin ku zor bibe mêvan ana bawer bikin temaşevanê hêja sala bê eger Darülmeda dawê ji mir bişîne organîzatorê vê pêşenga hanê dawê ji mir bişîne ez naçîmî heta Wezareta Rewşenbîriya Kurdistanê sedîsed ew vê pêşenga hanê organîze neke resmî ji Wezareta Rewşenbîriya Kurdistanê dawê neyê ez naçim vê pêşenga hanê ez naçîmî ez dema van rexna dikim ne ji ber ku yanî dawê ji mir neşandine tişkî wilo li cem bitune ez ne bi hewceyî wê me ez ne bi hewceyî mixwe ava kir bê pêşengeha pirtûka a Darülmeda xelk min naz dikin ne di pêşengeha pirtûka a Darülmeda min naz dikin civaka Rewşenbîriya Kurdistana Iraqê min naz dikin yekîtiya nivîskara li Duhokê û li Slêmaniyê min naz dikin kanalên tîviyên Kurdistanê min naz dikin Rûdaw min naz dike Ako naz dike Ehmed Zawîtî dostê min e hevalê min e ev hemû min naz dikin ev kanala a Elşems jî ew jî min naz dikin qey min naz nakin peywendiya çê nekin ez ne bi hewceyî wan me ez ji bo herêma Kurdistanê de axivim dema ez dibêjim ji bo herêma Kurdistanê sibe jî eger dawê were ve xwendin were ji Darülmeda ez qebûl nakim ez li bendê me ku Wezareta Rewşenbîriya Herêma Kurdistanê ew vê meዕreda hanê organîze bike pişt li dawekî resmî hat sersera serçavazê biçim ji Wezareta Rewşenbîrî ne ji Darülmeda ji bo mesele zelal be gelek nivîskar hem nivîskarên Kurd hem nivîskarên Ereb carek û dicar belkî hinek jê sê car hatine vexwendin vê meዕreda hanê gelo ê Darülmeda min naz nakin na min naz dikin û hinek birader navê min jî pêşniyaz kirine naşînin de baş e eger ew vê carê dawê jî ew resmî jî bişînin ez naçim ji ber ku ez ne bi hewceyî wan me ez ne bi hewceyî mesela ez bi hewcedarî ku vê ezmûneya hanê ezmûneya herêma Kurdistana Iraqê têr û dijebe ser asta Rewşenbîrî xelk naz bikin dinya naz bike di pêşengeha pirtûka a Frankfurtê cenahê Kurdistanê hebe di pêşengeha pirtûka a li Londonê yan jî li Parîsê cenahê Kurdistanê hebe ez vê dixwazim di pêşengeha pirtûka li Belçîka cenahê Kurdistanê hebe xelk werin vê ala hanê bibînin tevgera Rewşenbîrî û nivîskariyê Kurd bibînin ez vê dixwazim ji ber vê ez rexne dikim mixabin heta niha ev tişt di pêşengeha pirtûka a Hewlêrê de çi neyê yanî saziya Elmeda û weşanxaneya Elmeda ji xwe re istismar dike û dikê mijara reklam û propagandayê
ji bo xwe û çend kesên wilo berjewendî perest in di nav de. Rola Fexrîkerîm jî nemayî. Feqîrê Xwedê ixtiyar bî yanî nigek wî li dinyayê nigek wî li axîretê yê. Ez vê berpirsyariya hanê sedî sed nabêjim ser pişta wî. Lê ew damezrînerê vî şêwazê haneyê. Ew dikarî pêşengeha pirtûka li Hewlêrê bi şêweyekî din xweşiktirîn, baştirîn, çaktirîn, çalaktirîn di nava pêşengehên cîhana Ereb de rol û cihê pêşengeha pirtûka Hewlêrê hebe. Ev tune ye. Niha ez vê meselê fêm dikim yanî niha apoçî li Rojavayê Kurdistanê ew jî pêşengehekî pirtûka çê dikin. Xwîna milcem apoçiya Tealê ez vê jî fêm dikim, ez naz dikim çima. Yani ez hevalê wan bûm mezin ev heyê 14 sal ez rexne li wan dikim. Rexneyên tund li wan dikim. Heqê wan heye, ez vê heqî didin wan. Pirtûkê min li Qamişlo qedexe bin, îro qedexe ne sibene qedexe ne. Dis bene qedexe ne. Heta hêj apoçiyar namîne. Yani bi vê şêwazê hanê nêzîkatiyekî pîs û xerab ji bo me û qedexekirina pirtûkê min ji wan heye ku li Qamişlo qedexe bikin, li Hewlêrê ne qedexe ye. Li Qahîra ne qedexe ye, li cîhana Ereb de ne qedexe ye, li Ewropa ne qedexe ye. Kontrola apoçiya tenê li ser deverekî heye. Ez tê dikêjim apoçî ji ber çi ji me aciz in. Ez vê jî tê digêjim hevalê Yekîtî Niştiman û Goran û evana jî çima ji me aciz in ji ber ku ew û apoçî di çeperekî de ne di vê meselekî de. Baş e yanî ev biraderê me ez yanî evê ku ez zanim yanî ez xwedinav hingiv jî dakim ez bi akorê nayêm qurtandin ji ber ku mûyê rexne kirî yanî. û ako jî mir nayê qurtardin yanî bi rastî. Ne ew ne kîba derdora wî yanî. Ez vê mesela hanê dizanim. Bes yani tu mişkilê minî mezin bi tevgera rewşenbîrî eger mere navê wê wilo bikî yanî li Herêma Kurdistanê tune. Ti kêşe û problemê me bi yekîtiya nivîskarên di hokê re tune yani ez spasiya wan dikim pirtûkekî min jî çap kirin. Yani ev mesela hanê dibê baş were fêm kirin. Ku dema ez rexne dikim ne ku ez tevger û tevgera nivîskarî û rewşenbêriya Kurdistana Başûr ez ji wan aciz im. Na şikil û tune. Em çawa karibin vê herêma hanê wî bi nava dinyayê dibidin nazkirin ji ber ku di dawî de em xwe pê dibînin, em dikin mînak. Em wek Kurdê Rojava wek Kurdê Sûrî Herêma Kurdistanê dikin mînak. Di nava dinyayê jî em dikin mînak. Li vir dema ku em nivîskarên Belçîkî jî dibînin yani jî li derve nivîskarên Ereb ez dibînim tim ez behsa Herêma Kurdistanê dikim. Yani em xwe pê dibînin em pê diêşin dema ku em van şaştiyê hanê dibînin. Em vê rewşa hanê a kembax a pêşengeha pirtûka li Hewlêrê dibînin. Ji hinek birader dibêjin ji xwe li manşeta wê bine العالم يتكلم بالكردي. Cîhan bi Kurdî diaxive. Nûka piştî 19 sala vê manşeta hanê vê enwana hanê ji xwe danîne wê werin 18 salê derbasbûyî pê wilo pê bişon. العالم يتكلم بالكردي. Cîhan bi Kurdî diaxive. Yani halaberî her tiştî bere Darülmeda bi Kurdî biaxive. Bere Darülmeda beşekî ji xwe ji bo çapkirin û pêşe weşandina pirtûkê bi zimanê Kurdî çê bike. Bere Darülmeda xwe hîn û perwerdeya zimanê Kurdî bike. Ne ji salê heya salê. Na ez mebesta min ne ev e. Beşê Kurdî di saziya Elmeda de. Kaçî ye. Elmeda heta niha çend pirtûkên bi zimanên Kurdî
ئێتیپێن عەرەبی ئێتیپێن لاتینی وەشاندی vê pirsahanê ji xwe bikin. Darülmeda yanî rola wê heye, perê wê jî heye. Fexrî Kerîm dema ku ji Partiya Komûnîst qut bû, ev çîrok naskirî ye. Tê nasîn çi xweste pere bi xwe re birin yanî. û partiya wî lê borî yanî ew pere çû çûn yanî. Heqwasa sal bere ne dinya bi Kurdî biaxive, na bere Darülmeda bi Kurdî biaxive. Ev kesên ku tên wilo carna dibêjin ji wan heye ku ez ji acîsiyek me heye ji Darülmeda, ez ne bi hewcetî Darülmeda me. Weşangêrê me hene li Misrê, li Urdun hene, li Sûrî hene. Ez ne bi hewceyî yanî delîl pêşiya min nehatiye girtin û tenê Darülmeda mayî û ez li deriyê wan dixwim û tişekîlo tune yanî. Ez ne ew wî nivîskarî ku rabe ne ji Wezareta Rewşenbîriya Kurdistanê parsê bike ne ji Darülmeda parsê bike. Tiştekî wilo tune ye. Tiştekî wilo tune ye û nabe. û ê ku min naz dikin û ê ku Weşangosê naz dikin, naz dikin. Tiştek wilo tune ye. Evan rexneyê hane hemû di wê çarçeveya hanê de ku em çawa karibin bi şêweyekî baştirîn, çaktirîn, xweşiktirîn ezmûneya Kurdistanê di rêya hêza nerm, di rêya bi şêwazê rewşenbîriyê nerm bi dinyayê bide naskirin. Kengî wezaretekî rewşenbîrî aktîv û çalak û paqij li Kurdistanê çêbû, kengî ev wezareta hanê berpirsyariya amadekirina pêşengeha pirtûka a navnetewî li Hewlêrê spart xwe û pêk anî, wê çaxê ev rexneyê hane ku ez niha dikim wê nebin. Wê rexneyê din hebin. Wê şiklê din ji rexneya hebin. Ev êm qey mijar hat fêmkirin, mebest hat fêmkirin, armanc hat fêmkirin. Serokê birêz Mesûd Barzanî, Serokê birêz Nêçîrvan Barzanî, Serokê birêz Mesrûr Barzanî, roja we xweş be. Ez hêvî dikim pêşengeha pirtûka a Hewlêrê, a navnetewî serkevtî be û bi dilê we be.